салом бинандагони азиз, таҳволоти тоҷикистону ва ҷаҳонро аз радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 15 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. қасосгирӣ накунед. даъвати раиси ҷамъияти тоҷикони Иркутск аз муҳоҷирон дар пайи оташ задани вагони зодагони Тоҷикистон. гурӯҳи бузурги сокинони ноҳияи Восе талаб доранд ки духтури таҷрибадорро ба вазифааш дар бонгоҳи тиббӣ барқарор кунанд. як қишлоқа бедухтур мемонад. Ина 3 нафар даъво карда. ва як ҷавони тоҷик баъди хатми таҳсил дар Амрико мехоҳад шеваи нави тадрисро дар Тоҷикистон ҷорӣ кунад. раиси ҷамъияти тоҷикони Иркутск аз муҳоҷирони тоҷик даъват кард ки аз ҳар гуна қасосгирӣ дар робита ба ҳодисаи деҳаи Залари ин вилоят худдорӣ кунанд. шоми 12 ноябр пас аз як ҷанҷол сокинони маҳаллӣ вагони зисти муҳоҷирони тоҷикро оташ заданд ки дар натиҷа 2 нафар ҳалок ва 5 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Достони Иркутск ҳодисаро бар асоси куштор бо бераҳмии хос ки аз ҷониби як гурӯҳ содир шудааст тафтиш мекунад. Алишер Ширинов, раиси ҷамъияти тоҷикон ба радиои озодӣ гуфт дар шабакаҳои иҷтимоӣ даъватҳо ба қасос садо доданд ки ин нигаронкунанда аст. ӯ дар як навори видеоӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст мегӯяд барои қасдгирӣ ҳеҷ ҷо ҷамъ нашавед, ҳодисаро мақомот тафтиш доранд. ман шахсан аз шумо хоҳиш илтимос мекунам ки барои қасдгирӣ дар ҳар ҷо бачаҳо ҷамъгир нашаванд ки мақомоти вилояти Иркутск ба мо хабаррасон карданд ки ҳамина пешакӣ дастгирӣ кунем ки бо оянданда ҷангу ҷанҷоло нашаванд. ман ҳамчун раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Иркутск хоҳиши илтимос мекунам ба шумо ҳамватанони азиз ки эҳтиёт бошен, бачаҳои ёша нигаҳбон бошен ки ба ҳар ҷиноят даст назананд. Алишер Ширинов дар идома афзуд ки ҳоло чанд нафар аз сокинони маҳаллӣ дар ин робита боздошт шуданд ва мақомоти рус як тоҷикро ҳам бо гумони андохтани низоъ дастгир карданд. дар сафорати Тоҷикистон дар Русия ба радиои озодӣ гуфтанд ки ҳодисаро пайгирӣ доранд ва аз натиҷааш хабар медиҳанд. رو میارم به موضوعهای دیگر. تصمیم ویران کردن آثارخانه صدرالدین عینی در دوشنبه باعث آن شد که اتحادیه‌های ادیبان و معماران به عنوان پرزیدنت تاجیکستان مراجعت نمایند. از این پیشتر در نامه به اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شهرداری دوشنبه خواستار تخریب و کوچانیدن نگاره‌های این آثارخانه شده بود. این خبر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های داغ را به میان آورد. موضوع را برای یوسفی ادامه می‌دهد. اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، اتحادیه معماران تاجیکستان، اتحادیه آثارخانه‌های تاجیکستان و بنیاد ادبی به نام عینی با ارسال یک نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستند که مانع تخریب خانه موزه صدرالدین عینی، بنیادگذار ادبیات معاصر تاجیک در مرکز شهر دوشنبه شود. ما در مکتوب خواهش کردیم که باید خانه استاد عینی کوچانده نشود، زیرا این خانه موزه یگانه قدمگاهی استاد صدرالدین عینی است که ما در پایتخت کشورمان داریم و من باوری دارم که اگر این خانه موزه که امروز تا امروز هم خدمت کرده است و در آینده هم برای نسل نورس، برای نسل جوان و عموما مردم تاجیک خدمتی میکند. زیاییان تاجیک با یادآوری از خدمت‌های صدرالدین عینی در ادبیات و فرهنگ و تاریخ، حفظ ملت تاجیک همچون ساکنان بومی در آسیای مرکزی، ایستادگی در برابر بدگویی‌های اجنبیان در برابر ملت تاجیک میگویند هر تصمیمی به گوشه دیگری پایتخت کوچ دادن منزلی که عینی در آن صحیفه‌های از تاریخ تاجیک را نوشته است نادرست است. آخر اونجا که جای زندگی کردن اونجا چی نکن اگر خواهان فیلیال هم سازندو لیکن موزه ایستاد و اگر موزه کلانتر میساخته باشن خیلی اونجا سازند میشه لیکن این خانه ایستاد نمیشه کن موزه این خانه موزه شود و موزه شود آخر اونجا اگر سازند بلکه خانه موزه حساب نمیشد موزه حساب میشد موزه میتونن خوشم برم سازند میتونن هر جایی که خواهن ساخته میتونن لیکن خانه موزه یگان جا ساخته نمیشه. پس از رسانه‌ای شدن خبر احتمال تخریب خانه موزه عینی در مرکز دوشنبه، شهرداری واکنش نشان داد که حالا این مسئله نهایی نشده است.
дар ин посух гуфта мешавад ки дар макони осорхона бунёди ягон намуд бинову иншоот пешбинӣ нагардидааст ва хабарҳо оиди гӯё дар хонамузей роҳандозӣ гардидани сохтмони меҳмонхона ё бинои таъиноти дигар асоси воқеӣ надоранд. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред ва меравем ба ҷануби тоҷикистон. таъин шудани омӯзгоре ба вазифаи мудири бунгоҳи тиббӣ дар ноҳияи Восей баҳсбарангез шудааст. сокинони ҷамоати Худои Раҷабов мудири навро қабул надоранд. мақомот дар навбати худ таъинотро дуруст мешуморанд. ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода ки мехост ин мавзӯъро инъикос кунад, мавриди ҳамлаи чанд нафар қарор гирифт. сокинони деҳаи эмомтаърифии ҷамоати Худои Раҷабови ноҳияи Восей ҳар рӯз бо нишони эътироз дар назди бунгоҳи тиббӣ ҷамъ мешаванд. онҳо талаб мекунанд мудири бунгоҳи тиббӣ дар мақомаш барқарор карда шавад. ман муроҷиат аввал ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъд вазорати тандурустӣ ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки мисол кира мондан намондан дар ҷои ами Ғиёсов Зайниддин кадом муаллимира мондан Шайдоев Ёқуб. ма чӣ гуфтанем муаллим ӯ муаллимай муаллим моро дарс доагия ягон 10 сол ё 12 сол пеш дар ами маҳаллаи мо 3 моҳ духтури маҳалла кор карди. ҳоло бунгоҳи тиббӣ баста аст ва сокинон мегӯянд 2 моҳ боз аз хидмати тиббӣ маҳруманд. бархе аз ниёзмандон ба хонаи табиби барканоршуда мераванд. фақат мерам маҳкама духтуро мегӯянд ки духтура ами чет ғелот баре бояд коли поша кунад. мудири акнун собиқи бунгоҳи тиббӣ Зайниддин Ғиёсов вазъиятро ин гуна шаҳр медиҳад. омардан маҷбурам мара аз кор гӯё ки қатъи 2-3 коргаре ки собиқаи кори то 30 сола доштанд аз кор ҳаминҷа рондан маҷбуранд худчон овардан як муаллима монданд. мақомоти иҷроия гуфтанд ки духтури деҳа бо шикояти сокинон барканор карда шудааст. барои 3 нафар шуда як қишлоқа бедухтур мемонанд. ина 3 нафар даъво карду як қишлоқ 186-190 хоҷагия 1452 аҳолия. таъин шудани як омӯзгорро ба вазифаи мудири бунгоҳи тиббӣ раҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Восей дуруст мешуморад. ӯ дипломи миёнаи тиббӣ дорад. шумо дуруст мегӯед ки дар як моҳ хонда омада духтур шуда наметавонад. вай неки таҳаккурсӣ дорад, диплом дорад. ӯ бе диплом нест. мудири нав омӯзгори забони англисӣ Ёқуб Шайдоев таъин шудани худро дуруст мепиндорад. ҳам тиббӣ дорем мо ҳам омӯзгорӣ. мо мудири пештар ин чӣ хел кор хуб будааст. мо мардуми деҳа хостанд ки мо маълумиро бас кунему. аммо сокинон баръакси гуфтаҳои Ёқуб Шайдоевро мегӯянд. ба гуфтаи онҳо ӯро ба ин вазифа бо номаи ба вазорати тандурустӣ бародараш Шариф Шайдоев пешбарӣ кардааст. ҷанҷол масъулини тиббии минтақаро ба ин деҳа кашондааст. бинобар натиҷаи санҷиши онҳо 57 нафар барқарор кардани мудири пешинро талаб доранд. омадан ям айлас кардан рафтан дига ҳеҷ чора надидан ё ба зур омадан дар омадан ҳамиҷа чун кор кардан гирифтан дига касалиёра хабар намегиранд. ҳангоми ин суҳбатҳо афроди тарафдори мудири нав ба хабарнигори радиои озодӣ ҳамла карданд. ин нафар ҳам бо Ёқуб Шайдоев ба назди мо омадааст. мехоҳад бо зур монеи кори мо шавад. як рӯз пеш ҳам дар назди бунгоҳи тиббӣ тарафдорони мудири нав бо таҳдиди латуқуб мехостанд монеи кори мо шаванд. ин ҳолат бори аввал нест ки масъулин дар Восей бо зургӯӣ мехоҳанд ба хабарнигорон монеа эҷод кунанд. ин ҳам Маҳмадисо Қурбонов мудири шуъбаи маънавиёт аст ки монеи кори мо мешавад. аммо раиси ноҳияи Восей гуфта буд ки касе ҳақ надорад бо хабарнигорон чунин рафтор кунад. намояндаҳои басиёти ахбори оммае ки дар ҳудуди ноҳия мераванд якумш ки дари ма кушодагия касе бия ма қабул мекунам. шоҳидони воқеаҳои ахир мегӯянд борҳост мақомот мехоҳад бо зӯроварӣ ҳукми худро гузаронанд.
این روند همچون روند زورآوری با خبرنگاران را نیز رایج کرده است تا از واقعیت‌ها خبر ندهند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه. برنامه را ادامه میدیم. یک جوان توجیک بعد تحصیل یک ساله در امریکا آرزو دارد که در دیجیتالی کردن برنامه تعلیمی در تاجیکستان سهم گذارد. به مثل قهرمان گزارشی مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در 30 سال گذشته صدها نفر از ختم کننده های برنامه امریکایی کوشش کردند دانش‌های خود را در وطن تطبیق کنند. لطف‌الله تقایف سال 2019 به امریکا رفت و دوامی بیش از یک سال در یک از دانشگاه‌های ایالات نیویورک تحصیل کرد. اختصاصی او دیزاینر یا تهیه‌گر آموزش‌های الکترونی است که در تاجیکستان کمتر به نظر می‌رسد. مقصد تقایف 27 ساله به گفته خودش تغییر شکل تحصیل در تاجیکستان است. خود پاندемия ба мо як бор дигар исбот кард ки мо бояд онлайн дарсу онлайн курсҳо дошта бошем. умуман мо дизайнер гуфта мо дизайнер ҳамон нафаронеро дар назар дорем ки онҳо ҳамаи маводу таълимҳоро аз ҳолати классикӣ гирифта дизайн карда интерактив ба ҳолати онлайниву техникӣ ба студентҳо пешкаш мекунанд. مسئولین دانشگاه‌ها در تاجیکستان سالهای اخیر تلاش کردند تا یک قسم درس‌ها آنلاین صورت بگیرد، ولی چون این درس‌ها اساساً برای دانشجویان غایب‌خانه است، تجربه تحصیل آنلاینی برای همه دانشجویان فعلا امکان ندارد. متخصصان سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن را از مانع‌های اصلی موفق نشدن آن می‌دانند. در چنین شرایط این متخصص جوان چه کار کرده می‌تواند؟ мо умуман ин хел платформаро ба ҳамаи он нафароне ки мехоҳанд дарсҳои худро дарсҳои онлайн гузаронанд, ҳам бизнес, ҳам журналистика, ҳам диджитал дизайн, яъне фотошопу видео сохтани видеоуроко. чигуна кӯмак? мо чӣ кор мекунем? Аввал куррикулум менависем, яъне план месозем, чӣ хел бояд дарс онлайн гузаронда шавад. видеоҳое ки мо соз мекунем интерактивӣ мебошад ва студентро маҷбур мекунад ки то охир хонад. در اینجا ختم کردگان برنامه‌های سفارت امریکا به مثل لطف‌الله تقایف جمع شدند تا از موفقیت‌هایشان در تاجیکستان بگویند. مسئولین سفارت گفتند امروز بیش از 3400 نفر از ختم کردگان برنامه‌های آنها در رشد تاجیکستان سهم می‌گذارند. иштирок дар ин барномаҳо ба мо на танҳо имконият медиҳад ки робитаҳои худро мустаҳкам намоем, инчунин ба мо имконият медиҳад ки барои таҳияи ғояҳои нав, лоиҳа ва ташкил намудани созмонҳои нав. сафорати амрико барои дастгирии беҳтари хатмкардагони худ дар тоҷикистон як шабакаеро таъсис додааст ки он дар 4 минтақаи тоҷикистон фаъол аст. لطف‌الله به مثل ده‌ها جوان نوآور تاجیک نقشه‌های زیاد دارد و می‌خواهد دانش‌های در امریکا آموخته‌اش را به دیگران آموزاند، هرچند راه چنین کسان آسان نمی‌تابد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. طبق گزارش دادستان یا پروکرور نویای دروازه بختیار حقنظرزاده بر اثر سوختار در منزلش جان باخته است. به گفته منابع رادیو آزادی، حادثه شب گذشته در شهرک قلعه خم مرکزی نویای دروازه رخ داده است. تفصیلات تاکنون در دست نیست و مقامات هم تا به حال حادثه را به طور رسمی توضیح ندادند. هنوز معلوم نیست که بختیار حقنظرزاده در چه شرایطی فوتیده است. منابع در دروازه گفتند تفتیش شروع شده است. بختیار حقنظرزاده تقریبا 5 سال باز پروکرور یا دادستان نویای دروازه ولایت مختار کوهستانی بدخشان بود. رندگان عزیز، فرصتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشود. یادتان نرود از آنکه فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.